Mwandiki munene wa kiama kia KNUT rutere ruru rwa kirima Caxton Miungi na ugite akethira CBC igeta na mbere no mwankari mubambe baritano bobwega iguru riayo na kwithirwe na irasi bya kung'ana kenda aritwa bomba kumithoma maingi nongerete ati aritwa bakiambiri gerio kiumia twitite aciari gutikio bakumenya iguru ria baumau ni kubetete untu buria thirikari babatere kuga na mpui. Mbere nkwenda kuga CBC yambiririe tofauti sana na riria 844 yambiritie. Ni miario ya Caxton Miungi uria ni mwandiki wa kiama kia KNUT kaunti ya Meru uria akiariria kithomo kia CBC kiria aritwa ba grade 6 berigiri ukara kigerio nthiguru na Kenya yonthe augite nandi ukeja gutwika kithomo gigita na mbere kia mbere kia gutegirwa ni kuthithio mauritani ja maingi na ja mega kiria arimu jigi mutaratara kana kithomo giki ikubwiri kwitha kwina proper training arimu beto batrainwo bwega na gutwikenya training irereo muntu akiuma college na kwithira iji no ntu training irereo nandi gutwe ethithwa ntuku imwe weekend Saturday na Sunday muntu akerwa akathomithie on Monday. Kiambire kia gutegirwa ni miako ya irasi ire skuru kethira ni kung'ana riria thirikari ire ambaire mubango yo niraugite ati igaka irasi ndene secondary school indi ndene primary school gutikirasi giakwa na kinya ndene secondary school irasi bia biaki irasi bitang'ana nontu kinya CS wa education ura wareo Professor Magoa akiariria jiari na kiaragi press auga irasi biaki 80%. Lewo tukumenya 80% ya ino tutikintu 80% ngiekyo na kiabitha tukiria kibati gutegirwa nkuruki gwitithia mutaratara juju jwa kithomo na mbere ni matura jaria yatina stima jaikirwe kenda skuru chonthe ikethuri na mwanki jwa stima na kinya guchwira ntaira matura jaria yatina network ya kung'ana area nyingi cia Kenya wewe ndo kwingi sana gutena internet kogo ndo kwingi sana gutena stima na kithomo no ntu primary school kana secondary school tiere ntore utiatire ntorene antu bai bakwendeka pionthema bethe abeto mairayo nontu wategare arimu bakuthomithia everything kera wa down road kuruki aritwa baba grade 6 bakirigiro kadakiro kya kiumia kijite na nandi aciari bengi kagite na akabatukanirithwa na twatwiji ketha tugeta gukurua kanari ni untu batije mwerekerane juriku Miungi na ugite ja ne onyongwe kurumariko indu wakiuga mendekithe jao ni anaba ubete grade ya 7 inyanya na kenda ile gwitwa junior secondary kiri primary ciao kenda gutigira na baba ne bagukura bokung'ana na mujiari atumeanda athithia ri mbitite u nontu president anengane mieri 3 na kithira na bakaya bakuithia kigerio kwou kiu kizungu kutito bwiri kwitha twimenya ana beto betite u na kuringana kacha ya Meru itwije mwana akathiria mbere ide kuthia standard 8 kana standard 7 ya yari eta utanwa ribu atega na ba mwana kuthiria grade 6 na ndi etete grade 7 still no mwana na ikyo turaugira kuombeka grade 7 grade 8 na grade 9 netwike domicile nikane kwendene primary school kiripotera ndeto cia wero weekendi ria kwa ritwa ni Mutugi Kare.